بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ربنا زدنا علما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga umat Islam, mga katawtay manghuran yari hatiranan, nagdurungog atawa nagkikita. Yari kita ni bihaon hawak tupuas maghrib, nagtatakad-takad sin waktu sumudin sambahayang isya. Asaling kabuhi sing kita niyo mga katawtay manghuran, tuway siya mausal doon haagama atawa pahi kamumpaat kapag dunya atawa pag-akhirat sing kita niyo. Dalugay na to buhi, yari inpardaakan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala di magkabugto. Karena naraak kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala insuway magtaat kaniya sambil tagpakan kita niyo sing kamatay. Amuyat tu indakan kato tanyo sin Allah ta'ala haparman niya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pagtag-ipon kau patuhan mo, pagtaat kau kaniya hatta ya'tiyakal yaqin sahingga tumatong kay mong inkamatay. Najari niya subay inhambuok Muslim balakal talion niya bang ono injumatu hasusungon niya. Insusungon sing kita niyo mga umat Islam way pagduarwa amunin adlaw kiamat, adlaw akhirat. Ang kanso bay to damparuhon sing kita niyo dihilan waktu parmulahon dayawon in pag-amal ibadat na to karna amuinin sa laggo mara na to luto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala karna in kita niyo biyaon hadunya hatulakan. In kita niyo biyaon mga tuan mga rayang na hatulakan kita niyo tiap-tiap adlaw magsusuok kita niyo pakamatay. Dahil hasabab yan, in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum kato taniyo hadith niya. Kun fid dunya ka'annaka qarib aw abil sabil. Kun fid dunya ka'annaka qarib. Aunin baran mo rin di hadunya, biyasin sa parat ikaw magtutulak-tulak. Aw abir sabil. Atawa tao imuntas sadya maun pansipakdan. Bihatto in waktu nato den di hadunya haupo datoy. Nahangkan narak kita niyo sin Allah ta'ala parman niya magluto. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Pagluto kamo karna in sa rayaw luto amunin kabuka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil mga umat Islam, in tiap-tiap tingkato taniyo siya na in maghinang sinlutuanan niya. Karna wayruun buli rapat in kita niyo tumulak manay kuri din di hadunya in katantan ikabin na to da. Ikabin na to in kanungnungan na to ting naman haalta pilak kawasa. Ininikatan asal tay kuran na to wayruun kita niyo yawam sin Allah subhanahu wa ta'ala asal kita niyo biyabandaan iban piatutumtuman sin nagpapanjari.
In ikaw, ibansin ako, atawa kita niyo katan, asal aun aturan, biyubutang kato taniyo sinallahu ta'ala, hakabuhi na to. Amuin hikarayaw, apabila hinangon na to. In sa lagko aturan, biyutang kato taniyo sinallahu ta'ala, dendi adunya, amunin magtag-ipon kita niyo, magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, usalaw ning kabuhi, iwan waktu, akabayan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Karena amo yan sa lago maksud hangkan kita niyo piapanjari sintuhan Rabbul Alamin magtag-ipon kaniya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Iban wayroon ako nagpapanjari iniban manusia illa liya'buduni. Malaingkan insa laggo maksud kapapanjari ko kanila parman sin mahasut si matinggi Allah magtag-ipon sila marika ko. Nabihaon yari kita niyo hadunya dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi maniyo. In kabuhi na to rin di hadunya hangkaray da mga umat Islam. Hangkaray da kita niyo maghula rin di hadunya indunya ini panghapit-hapitan sadya sing kita niyo katan. Ang kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala aparman niya mahamulya alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. In parman ini damang kila suratul mulk alladhi khalaqal mauta wal hayat. Allah ta'ala mahasuci mahatinggi amuin nagpapanjari sing kamatay. Iban kabuhi. Biyaw na rin di haparman ini, biyangkil sin Allah Ta'ala in kamatay, ubos ampa, biyangkil niya in kabuhi. Laong sin mga sila amuin ulama mapanto, panapsir sin ayat, ulama mananapsir, inihikmat kuno hangkan biyangkil sin Allah Ta'ala mo na in kamatay, ampa in kabuhi, manunjo kisimbun na tuod, in mano siya mapatay, pag ubos ang pasya buhiun, kakkal sa lama-lama. Alhasil mga umat Islam, mga tuan mga rayang, di tumubtubtoy amuin mapatay sadya kita niyo, kakawa, pakinamon sadya kita niyo sin Allah Ta'ala sing kamatay, ubos ang pakita niyo buhiun, kakkal sa lama-lama, di na kita niyo magkamatay. Nahangka na parman ini, amin nabangkil ta hinduon alladhi khalaqal mauta wal hayat. Iban in Allah Ta'ala siya in nagpapanjari sing kamatay. Wal hayat iban kabuhi. In kabuhi din doon na muning kabuhi. Sing kita niyo din di hadunya. Iban kabuhi asusungon dito halawang kubul. Iban hadlaw kiyama. Pang nato tali undong-dungan mangannal kita niyo marayaw. Wayroon tuod buli rapat subay kita niyo maghula halom sin pakubulan sin kita niyo. Tiap-tiap adlaw maglalaas in manusia. Tiap-tiap adlaw magsusuok kita niyo pagkamatay. Lagi maglalaas ang pabitaan kita niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pangumulan sing kita niyo bang pila ilukay nato den di hadunya. Yutat na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang pila ilukay sing kamatauran manusia amuin maglain na sila matto paadlaw qiyam. Asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma bayna 60 wa 70. وقل ما يجوز ذلك كما جاء في الحديث. أسبدت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي إن پنغملا سن أمتكو ما بين 60 و 70. Tub-tub ka numan pakapituan dah in kamatauran din kanila. Di mana in kamatauran mag-umul ka numan kapituan inyan magkamatay. Magkamatay na sila.
Amoy pagtawahon hamasan na to ini senior citizen. In kaanuman senior citizen na ka. In aka may Islam advance. Asal wayroon pa gimukuha indang layan senior citizen yan. Asal beta na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kamatauran ummat niya, dagpakan na sila sing kamatay haumol nila kaanuman pakapituan tahon. Saka aon di sa mga manusia nagkamatay before sin mga paumulan yan. Aon mga manusia panag-akil balik, aon bata-bata, aon mga kaapatan. Then di hadith ini biyandaan kita niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kamatauran ummat niya dato nga sing kamatay haumol nila kaanuman pakapituan tahon, in maksud daw hayni hasupaya kita niyo makapagtakama. Makapagtakama tinlulutuanan tarayaw-rayaw amunin ng malibadat supaya kita niyo di matipo sin pagdunya. Amuya tuin hikmat iban ni'mat sa laggo piatumtuman kita niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam asupaya kita niyo di maligap iban malipaka sing kahalan sing kakalib-kaliban sing pagdunya. Ang kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala biyandaan kita niyo fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ayaw tuod kamo masasat iban makawa matipo sin kainginan sin halawom sin dunya atawa parakala sin pagdunya. Sabab pila na sadya ding mga manusia. Yabutan sing kamatay, way nakatali sin amal ibadat nila. Pila na sadya mga manusia, diag pakan sing kamatay, way roon nakapagsadya, iwan way roon nakapagtaubat. Sabab di matong maun kanila ing kamatay bagta. Di matong maun kanila ing kamatay tagha na sadya, haway roon nila naangan-angan. Nading sabab yan mga tuan mga rayang. Subay tuod kita niyo mangannal marayaw, aun hula kakkal paghulaan sing kita niyo. Indun niya initay kuran na to dakatan, tarta maglain da kita niyo matupa adlaw kiamat, adlaw paghulaan sing katan manusia. Sababing katan manusia, dagpakan kamatay. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingkatan bal nyawa, atau ingkatan na nakapu Adam, dagpakan kamatay. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingkatan ginhawa, datong man sing kamatay. Mag-ukat injasa di banyawa nila. Pa sila kubulon, maghula sila rin doon hakubul. Ning kubul yaon aw nendoon inipasualan tatanyahan yung mga sila malaikat. Teng hasabab yan, kita ani ubayin sapat sin patahunan. Bila adlaw rakuman manay kuri nakato tanyun tahun sinini. Tahun si Muslim amuin tahun nire. Tunyari. Sabab yaon yari kita bulan Dhul Hijjah. Napag-uus man niya to muharram na. Tahun ba ko na isab si mga Muslim. Nahangkan mga umat Islam, aon da akan kato tanyo sin Allah Ta'ala do miman sin adlaw suway na tuod parihalaon palindukon maraya. Sa laggo da akan kato tanyo sin Allah Ta'ala amunay magsambahayang 5 wakto. Suway parihalaon in sambahayang 5 wakto. Karna amoy nin sa laggo kunsi insulga lagi mahinang nato siya sahaya haadlaw kiyamat. In sambahayang 5 wakto, ambok siya ruknun min arkanil Islam. Ting mga sa laggo rukun sin agaman nato Islam amunin sambahayang 5 wakto. Ang kalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. In sambahayang sahaya siya. Imano siya magsambahayang din di hadunya, mabut man dito adlaw kiyamat, kakilahan sila si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab magsahaya in anggaw tabaran nila. Hangkan suway na to tihilan waktu sarta hamparuhon marayaw patindukon siya biasin karaak kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman niya hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawat. Parihalaan niyo in pagsambahayang 5 wakto. Ito yung maksud simparman.
Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Parihalaan niyo in sambahayang 5 waktu. Tunayan niyo in sambahayang 5 waktu. Iman sambahayang asar. In salatul wusta sambahayang asar. Wa qumu lillahi qanitin. Karta tindog kamu mag-ibadat halawom kahumput iban kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung pasin Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat 'alal mu'minin. Kunnal tuuding kaunan sin sambahayang 5 waktu. 'Alal mu'minin wajib habar iman patindugon nila doon hawakto tartanto tiyutat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. In karayawan sin sambahayang ini mataod. Mataod in karayawan sin sambahayang 5 waktu. Sahaya siya, lagi siya yung panagnaan. Asubuhon kato tanyo sin Allah ta'ala dito adlaw kiyamat. Pang nakapasin sambahayang nato, 5 waktu, maraniya katani ng malibadat mo. Pag nakapasin sambahayang ta, atatanyahan, karena hisabon kita ni sin Allah ta'ala daw kiamat. Asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hapan man niya, awalu ma yuhasabu ala al-abdi yawm al-qiyamah salatuhu. In panagnaan bistahon sin Allah ta'ala doon ay pun niya daw kiamat amun yung sambahayang niya. Buk riwayat, laysa bainallahi wa bainahu turjuman. Tanyahon man sila sin Allah Ta'ala, bistahon na adlaw kiamat, wayroon magjul bahasa antara niya, iban sin Tuhan Rabbul Alamin. Nahangkan subay kita ni magsadya. Parihalaon na to marayawin sambahayang 5 waktu mga umat Islam. Karayawin pa sin sambahayang, hikalappas na to dahil nga pinarka jahannam. Karna in manu siya simujud, nagruko, nagsujud, di maangpod, intuktok niya yaon sina pinarka jahannam. Minsan pa siya lang ta, bakas nakasud palom sinarka. Karna ang mga manu siya, bariman, baldusa, amuna sadya, wayroon sila nakapagkupur pa Allah Ta'ala. Waktuman sila, siksaon sin Allah Ta'ala, pakinamun na sila siksa alom sinarka, sabab inang sila dusa, in tuktok nila nakasujud pa Allah Ta'ala di maangpod sina pinarka jahannam. Nahangkan in kahalgaan sin sambahayang ini mga umat Islam, wayroon dia sin Jibril mari padunya. Pababa, paginlupaan. Takawa, Allah Ta'ala in nagdaak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suway hipakawa matupataas, diyo pasin langit. Dito na pardo sin Allah Ta'ala hanabina to sallallahu alaihi wasallam in sambahayang 5 waktu manunjuki in sambahayang lando tuod kalasahan sin Allah Ta'ala. Kalasahan sin Allah Ta'ala inting hamang amal ibadat na to amunin sambahayang 5 waktu. Nabang sa upama ni sambahayang niya kalasahan sin Allah Ta'ala, damikyan niya kalasahan sin Allah Ta'ala yung mga tao magsasambahayang 5 waktu. Awak tumani namuk sahabat na nga subo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laong sin sahabat tiyaon ya subunin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pang uno inamal ibadat kasusuban iban kalalasahan sin Allah Ta'ala. Ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Laong sinambuk sahabat na nga subo pa Rasulullah salawat iban salam kaniya laong niya ya Rasul sin Allah. Uno in amal ibadat kalasahan sin Allah Ta'ala. Min kalasahan niya tuod. Lando insub sin Allah Ta'ala amal ibadat yaon. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Injawab sin Nabi na to sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Magsambahayang 5 waktu, dun hawakto niya. Amuyat to in jawab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahangkan ing kamaasan, kaamaan, kainaan, aun amanat sa laggo-laggo,
pardaakan kanila sin Allahu Ta'ala tungod pakaanakan nila. Insa laggo amanat pa ina iban sin ama amo na in tubay nila hamparuhon marayaw parakbusunin pardaakan sin Allahu Ta'ala naraak sila subay nila biatun magsambahayang in kaanakan nila aummul 7 tahon. Sambil pahangpo tahon. Bang di pa sumambahayang naman jari biya mga lubakan sin maasin anak ni. Asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam farman sin Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Wa'mur ahlaka bis salat. Farman sin Allah Ta'ala katut taniu katan daakan niyo in keluarga anak asawa niyo magsambahayang 5 waktu. Farman pasin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Narak dunhaini muna-muna mga kaamaan o kamu mabariman kaamaan qu anfusakum. Taming ini yung ginhawaran niyo denga pinarka jahannam in pagtaming denga pinarka jahannam amuin huminang kita simpardaakan layuan in mga pianglangan. Tarta dahan niyo in anak asawa niyo, biatan niyo sila sin pamiat sin agama, hinduan niyo sila sin pamando sin agama Islam. Nahangkan hapito tahon pa yung pangumulan sin kaanakan na to usok babae, suway na to siya anaron iban biyak sahon, iban biaton, hasupaya sila mabiyak sa magsambahayang 5 waktu. Asabda sin Nabi na to sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati li 7. Daakan niyo in kaanakan niyo usog babae magsambahayang haummol nila 7 tahon. Wadribuhum li 10. Na bangsa upama niya di pa sila sumambahayang haummol nila 7 tahon takaran sambil pang 10 tahon. Bang di pa sumambahayang hapi hang umol nila hang 10 tahon doon haini na ina iban sin ama man jari na mag-ama mabut sambil yukutan sila sin sara, sin agama Islam manjari lubakan. Di mana yung mga bata-bata ang papito tahon, di manjari lubakan. Di manjari pukpukon. Sabab hadis ini nakawa, pagtarbiban pagbiat. Di manjari lubakan yung kaanakan, haumol nila 7 tahon. Subayhang po tahon ang pa sila manjari lubakan, bang di sila sumambahayang mag-anad-anad sumambahayang. Manunjuki yan mga umat Islam sin subay na tutod parihalaon marayaw in sambahayang 5 waktu ini karna kita ni uray magkarayawan dito haadlaw yang. Amuyat to in ding ha mga duty sin katan Muslim. Nain kaig sin pagsambahayang ini subay kita niyo matay. Sa lugay na to buhi, yari indakan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, in pagsambahayang ini, makaan siya, bukon siya mabugtan. Tawa pa muna inin luto, sing kita niyo sa laggo-laggo, maramat to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sinagi in katantan yan, makad siya sambahayang. Bang nakapasin sambahayang na to, na malapay katan nakapas in pagzakat na to, in pagpuasa, in pagnaik haji, ibang pagsadaka, marakatan sin sambahayang. Kagawa, bangin sambahayang na to, wayron tiyay ma, atawa o man nagsambahayang ini, wayron tiyay ma, nakitaon bang o mga sunnat niya. Amuyat to in ipagganap sin karayawan niya rito haadlaw kiyamat. Na sinagi in panagna na subuhon kato tanyo sin Allah Ta'ala amun duty na to adlaw-adlaw sa laggo-laggo amal ibadat marana to matupahadarat sin Allah Ta'ala amun in sambahayang 5 waktu mga umat Islam. Kaya ini nasadya kita niyo adlaw-adlaw amun in duty na to. Kalugay kita niyo buhi subay in aturon na to aun adlaw kiamat paglainan in kita niyo katan
iban paghulaan kita niyo kakka. Maray patubtubon ko na sadya rin dito in patumtum ko magsukol ha ni Daul Islam katwanjak murah-murahan yaba pa sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pangumulan niya iban sin pangumulan si kita niyo katan mausal siya kabayaan sin Allah ta'ala mausal yung pangumulan na to ahinang marayaw karta papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in kawhi na to. Sabab in manusia pang inig sin Allah Ta'ala in barakat din do na kawhi niya maglaway sa din waktu di niya na mausal in waktu niya on pahinang parayaw pahinang hikamumpaat kaniya. Namura-murahan mga umat Islam yari hatiranan pangmayan ako iban sing kamo anog haraan sin Allah Ta'ala sin amal ibadat lagi ampunon sin Allah Ta'ala ingkatan pardusahan nato timabay iban hasusungon ibang banmang kita niyo pasuron sin Allah Ta'ala palom sin surga katan danay kamaasan ingkaapuan sin kita niyo. Aqulu qawli hada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.